Hello and welcome back to the channel. Mijn naam is VIGGY en ik maak reviews of Yiddish. Wow. De handige video was me guide to reviewen is van the channel called Ishayar Rav Afshi Udom Kadmon. Alright, and let's get into it. Well, it is the Rosh Hashiva. Fangt zich gewoon zeer tribal. Adam Kadmon Atzilut Bria Yetzira Asiya. Zingt actually de nigen. Mama, mama, ya mama, mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya mama, mama. I guess they zijn in de Chevra in zijn yeshiva. Ya mama, ya mama, ya mama, mama, ya mama, ya mama, ya mama, mama, Adam Kadmon Atzilut So wir gewinnen schöner, wenn ich verstehe actually the Wörter. Ich verstehe, I would say, between 15 to 20% of the Wörter. Ein Nigen muss man keine Rantrippen in. Das ist ein Trippi-Nigen. Chalib de Cave. Das ist so wie ins Was. Nicht so wie, das ist ins Was. In Caves, sei trippy, sei spiritual. Yetzira Asiya Ba 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 ya ba 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 This is a shot. A bird's eye view, an overview.
Scheine Nigen. Ich kenne es noch nicht. It seems like me darf es hören a couple of times, dus me kann es actually mitsingen. Und es ist ganz trippy, it's a trippy song. Alright, that's the review for today. Ich gehe von du an. Ich hoffe, ich habe es enjoyed. Because ich habe es enjoyed. Oh, bevor ich gehe, will ich sagen, like, share and subscribe. Nur du willst. Es hat mir eine Sache raushelfen. But you don't have to. Alright? Until the next time. Peace.